inni shaneessoon ammoo ni'imaa ibqaa'aa jedhanii waan kana maraa nurraan fudhanne nurratti hambisee rabbiin haga yerootiif nurraan fudhanne rabbiin nurratti hambisee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ummata keenna hedduun ammalleetiniin baay'ee gara nama nyaataa diin nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Namni yeroo ammaa nama hagamtu barataa jira jechuu kanallee laalaa, nama hagamtu diin shar'ii kanarra jira jechuullee laalaa, dhaloonni lafaa ol dhufu maal barataa jira jechuullee laalaa gara nama hanyaatu. Isa akkas ta'ee dhumarra dubbannaa seenaa keenna kan nabi alayhi salaatu wassalaam kalee bakka itti dhaabne irraa itti fufnaa. Bakki kalee nuti itti dhaabne ummanni Qureeshaa kun nabi isaan keessatti ergamuu waliin alayhi salaatu wassalaam hogguun nabi isaanitti ergamuu wanni isaan gabbaran aadaa jaahiliyyummaa keessatti wasana je'anii 360 aaliyaa 360 gabbaran. Aaliyaa tana wanni isaan gabbaraniif ammoo tawassulaata rabbi ittiin tahuu fi isaan tumaan guddummaa rabbiin bira nuu dhaabata je'an. Haga wallaaluma isaanii irraa dhakaa bareedaa yoo argan fuudhanii manatti galatanii rabbi je'aniitiniin gabbaran. Dhakaa duraanii san manaa baasanii dhakaa san bakka san kaayan je'an. Kanaaf fakaana haadhaa huwa shirkuhum billaahi. Wanni haga ammaa dubbannee seenaan nabiidha alayhi salaatu wassalaam. Ummanni kun ummanni rabbiin isaanitti ergamee haala isaan shirkii irra jiraniin haala isaan 360 wasanaa ammalleetiniin 360 gabbaraniin nabi isaanitti ergame. Fakaana haadhaa huwa shirkuhum billaahi kun rabbitti sharrakuudha shirkii isaaniiti. Aaliyaan sun nu fayyaddi jechuun, warri qabrii nu fayyada jechuun, Sheek Huseen nu fayyada jechuun shirkii isaaniiti. Wacibaadatuhum ligayri illaahi ibaadaa isaaniiti ammalleetiniin ka rabbi malee gabbaran. Kanaaf obboloowwan kiyyaa ma'anaan laa ilaaha illallah tunuu hedduu kennaa nu dhibdi. Laa ilaaha illallah jechuun shuruuxa qabaa, arkaana qabaa. Kanaaf ammoo tiniin beekuun barbaachisaadha. Arkaanni isii lama isbaataa fi nafii jedhanii isbaata jechuun sabachiisuudha. Maal sabachiif taatan mallee na fayya'u. Isbaata jechuun istihqaaqa ammallee tiniin rabbi haqa godhataa, ibaadaa haqa godhata jechuu, ibaadaa ka haqa godhatu rabbuma jechuu sabachiisuudha. Nafii jechuun ammoo nafiyuu ammallee tiniin dhabamsiisuudha. Istihqaaqa ka haqa godhatu ammaa si wallah waan rabbi malee jiru irraati dhabamsiisuudha. Kanaaf obboloowwan kiyyaa wattakaduuhum aalihaa waan ammallee tiniin gabbaran kana taasifatanii jiran aalihaa min duunillaahi rabbii gaditti. Aalihaa jechuun kunii ilaahan gayrii Allah jechuun ammoo rabbi malee irratti malee hin dubbatamu. Waan haqaan gabbaramu malee irratti rabbi malee irratti hin dubbatamu. Aalihaa jechuun ammoo ilaaha jechuun kunii rabbi waan rabbi malee gabbaramuu fi rabbi irratti illee numa dubbatama je'an. Kanaaf min duunillaahi waja'aluhum shurakaa'a lillaahi taasisuu isaaniiti. Shurakaa rabbii taasisuu isaaniiti. Wakaana haa'ulaa'i awliyaa warri awliyaa kun والصالحون ورّي غغاريكم وأمثالهم ورّي سان فكاتن هم آلهة المشركين ربي ور مشرك توتاتي آلهة ور مشرك توتات. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام نبي دابته جنان بالدعوة إلى توحيد الله غير توحيد ربي دابته جنان وخلق كل ما اتخذوه ديسا أما وانتا صفتن كان ديسا أبو إله الرب جتني وان قبرتن كان ديسا من دون الله ربي قدت جنان شك ذلك سني جباتين نرتي على المشركين مشركتو ترتني جبات جان وعزموه جتانا مليتني نقدسا وأنكروه نمر النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نجانا إنها واني أما دبتكن آلياك قبرتن كان ديسا ننجتشون كني مؤامرة أريد بها غير ما يقال جان مريم مليتنين أريد بها آليات النتفد أميه مريم ملي آليات النتفد أميه جنا نبوه وقالوا هنجرا أجعل الآلهة إلها سلان تاسيسي أبوتني محمدين كن آلهة نقبر كن إلها واحدا ربي توكيش تاسيسي إن هذا لشيء نجاب
وهي أجائبات جانا أبو وانطلق الملأ نديمن توتي جماعان نديمت جان مال منهم إسان الراتي أبوتنين أبي طالبين برا دفنين الرادو قيل مكي كان وان نتقبروا دب صديف جاتما كان ربي توكي چقودان ونجران الرادو جانين وقم سنو أبي طالبي كان برا بيرا رسول ربي برا نكان وانطلق الملأ جماعان أبي طالبي ترفسنو كأمنهم إسان الراني مشو مال ولين جران ديما أبو واصبروا أبسا على آلهتكم آلهة كيسان الرتي أبسا ولين جرا ديما أبو إن هذا لشيء يراد كوه نتي فدمي آليا كنتي فدمي ديسا كوتا اندمنا ولينجران ما سمينا بهذا أن أرقندقين نوانكن في الملة الآكرة ملا أبو أسين بودا أسين درا إرت اللين قروان أكنا كنجان إن هذا إلا اختلاق كنيا ملي وهي كجبا ملين تاني كا ولينجران ثم لما تقدمت الدعوة وقرر المشركون الدفاع عن شركهم ثم يغنى لما تقدمت الدعوة جيشانا مليتين درفمتي جنان يامسي نبينا عليه الصلاة والسلام نم أمته في وامتي مليتين درسي جنان وقرر المشركون مشركتون اللي دابتني جنان الدفاع ديبسوف عن شركهم شركي إسانيرا والدخول في النقاش جيشانا مليسينو مرمي كيس والجدال معنى تكما ومناظرة المسلمين مسلمان مليتين مرمي جيسوتي ليكفوا جتان أكدابنيف جتش بذلك سنين الدعوة دعوة إلى الله كما ربيتتي ويبطلوا بلسوف جتش أثرها فان دعوتنا في المسلمين مسلم توتا كيستي وقيمت عليه من دابمت عليه مسان الرتي الهجة رقان من عدة جوانب جتشون أبو مقا هدو اتدابت فقيل له مسانين جرم إمال جرم جنان من أين علمتم إيسا بيتن أن الله رب تعالى قلته آتاك نجتشو عباده جتشان قبروتن ساتي المقربين ور رب ترياتني التصرف جتشا وأولي قد قرقلشو في الكون أمري أمو كوني كان كيسة ربي ملك وقرقلشو انجرا آليان سنقبرتن إيسا فوترقا وهي قبدني كوني كان كيسة وأولي قد قرقلشان أمري وهي قرقلشان قبدن جترقا في داجانين وأنهم يقدرون عندن دان جتشو كيسن ألا ما تزومون جتشوان سنجت للرد من قضاء الهوائج حاجاتنا نوش افتي آليان نقبر جتشو كان رقا في داجانين وخشف الكروبات جتشان چنكانو تكيس جر نرى ساقني آليان نقبر كن چنكانو تكيس جر نرى ساقن جتشو مال في داجانين رقا كيسن فدا هل اطلعتم على الغيب سلا إسني ملتني وانفقوا إرتي ملتني وإجانين وانفقوا ربي بيكو بيتني وانفقوا بيتني جانين أو وجدتم تكان قرتني ذلك سن في كتاب جتشان كتاب كيس جرا ورستموه قدالتن كتاب كان جانين من الأنبياء أنبيوت الرا وأهل العلم ور علم إرا قدالتن جانين قال تعالى ربنا قلته نجا عندهم الغيب سلا إسان برا وانفقوا تجرا فهم يكتبون إسان ككتبني برا قبن وقال هنجد ربين قرآن بآية برا كيست الله ايتوني أبو ميفي داجين أبو بكتاب كتابة من قبل هذا جتشون قرآن كان درك جرو أو أبو أثارة جتشون تكافان موهيتو وانا ملي فان وهي ميفي داجين أبوتن من علم بكم سرّا إن كنتم صادقين يوكا أما اللي رقا دبتان تاتا ميفي دا كتاب أما اللي يو اسم برا جرات جئين محمدي كيو وقال نجا ربي أما اللي قل جئين هل عندكم من علم سلا اسم برا بكم ستجرى بوتنين فتخرجوه لنا بكم سسنك قد نوباستن آلهان تن تصرفا دنديتي أمري كوني كيستي تصرفا دنديتي كجتن بكم سوهي قبدني كدوي فتنمي قد باسا جئين إن تتبعون إسنين أردفتن أبو إلا الزنة سهام عليه نردفتني وإن أنتم إلا إنتان إلا تخرسون قمتي أمو أفانين أفتن ملي ربي جاء كناف بلوان كيا وأنني سنين جتشو بربادي بودر دعا إليني كدنا يرو أما كناف بلوان كيا واني قرانا نياتي علمين nutti hafaa jirti ummanni duraanii waan gabbaran laala jaahiliyyummaa waan naman goone hin qabdu laala ummanni mushrikaadhaa waan isaan gabbaran kana laala aliyaa 360 kana abbootiin hin gabbaran waan nama jalaa hin dubban waan achi yoo laalan fatoo bichaa innillee akkanumatti nama laalu kana ammootiin hin kiinno nyaata fidanii fi waan maradhadhaa fidanii fi akkasitti isaantu rabbitti nu kaleessa je'anii gabbaran eegana nabi muhammad alayhi salatu wassalam isaan keessa mul'ate jennaan dukkana isaan keessa jiranirraa abboo ifnanatti isaan baas
akkuma sanan malleetiniin nabi muhammad daara akiraa deemanillee hadiisni nabiidhaa nu keessa jira, ilmiin rabbii nu keessa jirti, kalaamni rabbii nu keessa jira. haa ta'u ammootiniin hadiisa nabiidhaa ammootiniin dhaaltuun ammoo hadiisa nabiidhaa nu keessa jirti. dhaaltuun hadiisa nabii eenyu jennaan ulamaa'iin ardiin bareed, xaalibaan ardiin bareed. wayaa ummata keenna wanni garaa na nyaate, ummata keenna wanni garaa na nyaate. haadhaaf abboonni illee yeroo ammaa ammoo darasaa ammootiniin xaaliba ilmiidhaa kawaa barumsa barataa jirtu kana namni itti yaaddahee abboo kitaaba jaraa bituuf jira. hattan haadhaa fi abbaan achitti too'ataa jirta, bakka jarri darasummaa jirtutti too'ataa jirta. osoo ka timirtii idilee taate abboo lafa itti gurgurattee, kontiraata itti kennattee, farda itti gurgurattee, horii itti gurgurattee, mana kiraa ammoo fuusiftee, nyaata wacii ammoo asii olfeesiftee akkasitti barsiifataa jirta. maaliif jennaan hojii guddaa naa argata, mindaa ammootiin mindaa ittiin naa nyaata jetta. laakiin kana ammoo ka darasummaa ergite kana hoo ilma kee kana takkaa too'attee maal keessa jira? waa nyaataa jira, waa dhugaa jira, waa qibaatii qaba, waan saamunaa qaba, waan uffatu qaba jettee jirta. yaa ummata keenna fagoo jirra sanirraanoo ummanne keenna wayaa xaaliba ilmi bar sadarkaan xaaliba ilmi osoo kabeeytan taate wa inna almalaa'ikata je'e nabi alayhi salaatu wassalaam latada'u ajnihatahaa. wallaahi لا حرفي توكيدا اتقوره لا تدأ وإن إنانو حرفي توكيدات لا تدأ أجنهتها قولوا في كنانيكت سوچيو في نديفتي أبوتنين لطالب العلم نما علمي بربادوف رضا بما يصنعو جال لوان ندلقوف جتشا أتغرو طالب علمي يو أرغتو كملائكان سوچيو في ديفتو كملائكان بررو ديفتي ati garuu makiinaallee isuma bira ooftee dabarsita, baajaajillee isuma bira ooftee dabarsita, matoorallee isa bira ooftee dabarsita. wayaa ummata keenna eessa jirramee haa laallu. kasilaa abbootiin gabbiinaa kaayatanii deeman xaaliba jennaan ka ati kaayattu fakkaataa keetii abbaa qabeenyaaf abbootiin kararra yoo argite fuutee deemta. xaaliba homattuu hin ammootiin hin lekkitu ati. xaalibni ammootiin ka malaa'ikaan abbootiin kooluu ufii keettuuf ati ammoo makiinaa bira dabarfatta abbaan qabeenyaa. wayaa ummata keenna qabeenyallee hedduun namaa keessaa gadi bahee, hedduun namaa fooqii keessaa gadi bahee isumaa makiinaa bira ariitu kanatu, isumaa baajaajii bira dabarsitu kanatu, isumaa motoora bira dabarsitu kanatu gaafa namni sirraa dhukkubu mee aboo xaaliba nuu barbaada, mee shokkotii nuu barbaada. gaafa namni sirraa du'e mee sheekkatuu nuu barbaada, mee xaaliba nuu barbaada maa jetta? maa haftaamii akka keetiin waamatin jaratu darajaa qaba jechuu beek. osoo ammootiin jarri hin jiraatinii wallaahi ati razzaqamtu. gaaf tokko namni wayii nabitti dhufee alayhi salaatu wassalaam abootiin obboleessi kiyya tokko nan qarqaaru dalagaa mana keessaa anumatu waa nyaata godha, anumatu bilcheessa, inni hin dalagu jennaan aboo sababaa isaa razzaqamte je'aniin. sababaa isaa inni ilmii barata rasuula rabbii bira alayhi salaatu wassalaam darasaa atuu sababaa isaa razzaqamte je'aniin. kanaaf nuti barka razzaqamne sababaa darasaati, sababaa xaalibaati. barabboo xaalibni sadarkaa qabaa. barabboo hedduun namaa abboonnillee wanni ammootiin hedduun namaa wanni ammootiin darasaa jedhaniitiin ergan yookaa abbootiin haadhaaf abbaan illee ka abbootiin ilma keessaa ka yookaa ija hin qabne ka yookaa harka hin qabne abboo kun homattuu hin tolu yoo qara'e malee jedhanii darasummaa ergan. laa obbolowwan kiyya sadarkaan ilmii akkanaa miti. ilmiin kun ammoo eessatti deemaa jirti? ammootiin ilmiin baratamaa jirti obbolowwan kiyya. yeroo ammaatiin mee laalaa isin wallaahi ammoo wallaahi wanni rabbi nu xiqqeesseef, wallaahi wanni bilisummaanillee dhabamteef nutu diin ammootiin irra deeme lukaan. wallaahi nutu xaaliba tuffat, wallaahi nutu sheeka tuffat, nuti quraana rabbii tuffat. hedduu laalamee quraanni ammootiin ijoollee teenna harkatti cicciramee wallaahi gariin bishaan osoo akkanatti harkaan qaqqabattee ciccirtu ijoolleen bishaan bu'ee hedduun ittiin taphatti ijoolleen wayita quraana ergitan. wallaahi borsaan qabu quraanni ijoolleen harkatti qaqqabatteetiin akkanatti abbooki cicciramaan abbootiin akkanatti qabattee qaraatiidha. wayaa osoo timirtii kan taate borsaa itti bittaaf wallaahi borsaa itti bitta. makiinaa jarri ittiin deemtu wallaahi kontiraata kafalta. nama isii barsiisuullee kontiraata kafalta. wayaa ati ammootiin diinii kana hooma akkamitti jirta? akkamitti diiniin kun ay gahe? akkamitti baratamee ay gahe? wallaahi bar diiniin kun waytanuu himan nama ammoo biyya lafa sa'a malleetiin lafa guyyaa 5-6 deemsiftu loohii 5tti bar abbootiin sheeka tokko bichaa malleetiin biyya wahiitti iyyaanii fi
aliif ba'aa jechuu kana katabatanii looyii shanitti biyyatti galan lafa ammootiin guyyaa shanii deemanii eeganaa ijoollee akkasitti qaraasisanii yoo ijoolleen kana geessite deemanii ammallee katabatan sheeka san bira dhaqanii wayaa ummata kenna diiniin kun bara abbootiniin diin ammootiniin wiixaa abbootiniin ibiddaan qabsiisanii haga wiixaan sun dhumatu harfii takka qara'anii saxraa takka qara'anii bar eeganaallee wiixaa bira abboo ibiddaan qabsiisan ammootiniin ummata kenna rabbiin tola nurra oolee mabraatiin ammootiniin akkanatti rabbiin tola guddaa nurratti oolee wayaa obbolowwan kiyya namni diin barataa jiru namni ammoo akkuma biyyaattu warri lafaa ol dhufu kun diin barataa jiru hagami jechaan nu haa yaachisu hedduun namaa ammootiniin garam yaaddaa jennaan gara barumsa kaanii yaaddaa badummaa osoo hin ta'in kun illee haa baratamu nullee barumsa kaan illee haga kutaa shanii jaallee taate osoo taate baran hin baratinaa jechuu kiyyaa miti hedduun namaa kutaa saddeet geennaan barumsa kam jalaadhaa beektanii barumsa shari'aadhaa jalaadhaa barumsa kaanitti ammalleetiniin tukuratiin isaa ammootiniin yaadni isaallee gara barumsa kaanii deebi'a maaliif ta'a obbolowwan kiyyaa hedduu akkuma biyyattiitu nama barumsaan ammalleetiniin bayaa jiru barumsa shari'iitiin bayaa jiru qabnaa yaa obbolowwan kiyyaa akkuma biyyattiitu qabnaa kanaaf obbolowwan kiyyaa diin isin haa yaachisu warroonni ammalleetiniin xaalimni isin bira jiru wallaahi ummanni duraanii darasaa sadii darasaa afuliin garee qarraba wayta ammootiniin nyaanni mana hin jirree nyaanni wayta ammalleetiniin nyaata mana hin qabne har'an tana ammootiniin nyaata osoo manaa qabdu osoo fooqii gaarii keessa raftu osoo mana gaarii qabdu osoo uffata gaarii qabdu masgiidaa sitti lallabanii aboo xaalibaan gali aboo nafaqaa nurraa fuudha jedhanii sitti lallabanii wayaa ummata kenna kilaasii takkan kennituufi gola tokkon kennituufi abboo haa barattuu gadin dhiiftuufi abbootiniin ammootiniin sibiraa ammallee daara deemti sibiraa caammaa qullaa deemti yaa ummata kenna siisin diin xiqqeessinee wallaahi diin kana xiqqeessinee diin kana tuffannee baatiin jirti wayaa xaaliba ilmii waan ansiidhaamu ilmii kee baradhu hedduun namaa wallaahi faxunummaa osoo qabu beekumsa osoo qabu yaanni itti bu'ee ka ammootiniin abboo biyya deebii hagayoomii ta'a hagayoomii hiriyyaan na biraa dalagatte anillee akkanatti ta'a waan saamunaa dhabee akkanatti ta'a kitaaba waan bitadhuun dhabee akkanatti ta'a jedha wayaa ummata keenya ka rabbiin qabeenya isinitti kenne isin bakkitee mazallaa darasaa kanamaa to'achuu dhabdan warroonni ammalleetiniin rabbii duniyaa harka isin kaahe maa mazallaa darasaa bakkitee jarri keessa raftumee ilaala wallaahi wanni isiin ittiin ijaaramte abbootiniin wallaahi sharaadhaan waxxarattee wallaahi osoo argitanii akka hantuunni keessa galutti keessa akkasitti achi seentee galte ati garuu mana kee firaasha gaarii irra rafaa birdilibsii gaarii uffataa shaahorii gaarii bareeda abboo dhiqataa qaama kee shaahorii bareeda keessa seenaa dhiqataa wayaa ummata kenna diin malee hoffoltiin hin jirtu diin malee baati hin jirtu koottaa wal biraa dhabannu jechuu barbaadeen ammaaf wanni angaraana nyaate reefuu agareefuuti sheeka keenna ka ganama subii an irratti qara'u sheek abdulmajiid jedhanii ganama subii sunana irra qara'a masgiida hamzaatii ka'ee asii rooba kabaabii kiiloomeetira takkaaf wayi dhaqee irraa qara'a markada imaamu shaafi'iidha iftaan ganda horobooqa jedhamtu tana maddii oroobeeta jirtu tana achi qubatanii nu biraa ka'anii achi qubataa jiranii ifaajee diin qabanii wallaahi baay'ee garaa nama nyaatanii sheek Huseen Fadiisfaa irraa qara'anii ilmii keessa turanii nuti ammoo rooba kabaabii wayta sheeyni achi sheeyaasin deeme gara adaamaa isaanuma biratti hafne isaan birarraa qaraanaa ammaaf ammoo warri horobooqaa isaan illee dhalatama horobooqaati achi dhalatanii warri horobooqaa ammoo qubsiifataa jiranii iftaan hedduun namaa ammalleetiniin warroonni kitaaba gumaachitaniif illee rabbi isinirraa jaalatu kanamni tokko 25,000 bitaaf kitaaba jedhee jira tokkollee 25,000 bitaaf jedhee jira hedduun namaa kitaaba qabateetiniin jira ummata keenna namni kun nama aalimaati ammas taanaan bira nuu dhaabadhaa iftaan qubatanii ganda horobooqaa qubatanii ifaajee diin qabatanii wallaahi coggaarraa osoo qabanuu miidhamne ilaala osoo haadha manaa qabaachuu waliin mana kiraa galanii akkasitti nu qaraa'isan ganama subii dhufanii guyyaallee akkasumatti oolanii markaza imaamu shaafi'iisan akkasitti haga sa'a 12 achiin bahan qaraasisan maal bultii qabaachuu waliin ilma qabaachuu waliin jaartii qabaachuu waliin mana kiraa ta'anii akkasitti har'a ammoo rabbi ammootiin ol fuudhee sadarkaa isaanii ol fuudhee biyyiitti qubsiifataa jirtii iftaan bira dhaabadhaa waan dandeettaniin bira nuu dhaabadhaa sheeka kennaa ifaajee qabanii
فاجي قدا قبني عمري إساني دين كيست فتني شيخ حسين فديس فارا قراني رحمة الله عليه ربي رحمة إساني ياغدو إن شاء الله warroonni isaaniif sochii keessa jirtanillee warroonni ammootinii sheeka kennaaf ammoo sochii keessa jirtan kitaaba itti bittanii rabbiin darajaa keessan ol haa fuudhu isinumaa galtii galiin kun fuuldurumaa itti argattanii insha Allah an baay'ee natti dhagahame garaana nyaatanii wallahi ifaajee nu biraa qabanii keessattuu gaafa dhukkubanillee hin hafan maaliif jennaan anatu karaa fagoo dhuf keessattuu sheeka maafillee taatumee sheeka maafillee hadiisa lama haa qaraanu jedhan wallahi garaana nyaatanii osoon qabaadhee duniyaa keessaa bayaaf usun qabaadhee duniyaa keessaa bayaaf garuu du'aa isaanii godha rabbi umrii isaanii haa kaahu rabbi umrii isaanii nu keessa haa kaayu nullee nama irraa wa fayyadamu rabbi nu haa godhu kanaaf ammoo aalima qubsiisuu waan guddaadha jara najazaan aalimaa kanaa miti aalima duraan abbootiniin lafa miiddee irraa muranii fi aalima duraan abboo sangaa kennanii fi aalima duraan ummanni duraanii abboo wallaahi lafa miiddee takkaa irraa fagaatanii kabajaa isaaniitiif ta'anii ummanni ammootiniin farda itti ammallee gurgurataa ummanni horii itti gurgurataa ummanni lafa kennaa fi kanaaf obboloowwan kiyyaa nuti qabeenya qabaanneetiniin kitaaba isaan hajaman kana yoo itti binnee itti guunnee isaan ta'anii ummata ofii darasaa ofii qaraasisan maaltu isinitti dhaga'amaa isin uf dura kaa'attan malee bar uf dura kennattan malee wallahi itti dhuftan malee sheeka qubsiisuun aalima qubsiisuun waan guddaadha sadaqaa jaariyaadhalleedha akkasitti jabaadha rabbi barakaa isinii haa godhu anillee isinitti kiinnootiin geessee jira wallahi baay'ee waan garaa nama nyaatu ifaajee qabanii isinitti geessee jira warroonni qabeenya rabbi isinitti kennee waan dandeettaniin kitaaba dandeettan dandayaa fi bitaa fi iftaan guyyaa kiibxata borbuixata kiibxata qubatan ganda horobooqa markada imaamu shaafi'ii kashee abu maalikaan jiran markada imaamu shaafi'ii beekamaa akka oromiyaatittu naannoo roobee beekamaa duraan achi qaraasisaa turanii achi amma ammootiin warri horobooqaa qubsiifataa jiranii dhalataa horobooqaati iftaan qubatanii aalima guddaadha waan dandeettaniin nu bira dhaabadhaa rabbi isin bira haa dhaabatu diin akkanumatti dhufee waluma qarqaaranii wal utubaniitiniin dhufee gaafa ammallee duniyaan teessan yoo kanaaf hin bahin maaliif baati ummata kennaa namni kun nama ifaajee guddaallee qabu isiniin jechuu barbaadeen akka gootitti wallahi du'aa illee isiniif goonaa inshallah rabbi walitti isinii haa qabu darajaa keessan rabbi ol haa fuudhu ol fuudhee rabbi gatiin hin deebisinii isin mul'isee rabbi isiniin dho'isinii ilma keessan ilma diin rabbi haa godhu ilma kofa keessanii bahu ilma diin rabbi haa godhu abboo waa kaaniyattellee wahitti niyyadhu kaadhaaf abbaan daara akiraata jalaa tarte jira niyyadhu kaammootiniin ilmi itti jallate jira niyyadhu waa hedduu ati ammootinii muraada qabda muraada ati ammalleetiniin nuti hin beeynu waan ati niyyatte ati nuti hin beeynu situ beekaa niyyadhu yoo waa kennitellee abbootinii na argiif hin kennin dhageettiif hin kennin wallahi rabbumaaf jecha kenni irraa argatta har'allee ni milkooytaa borillee ni milkooytaa hedduu hojjetaallee jirtanii aalima bira dhaabattanii xaaliba hedduu bira dhaabattanii rabbi guyyaa qiyaamaa gaafa harki namaa gadi qabatte san harki keessan gadi hin qabatinii gaafa mataan namaa gadi jedhe san mataan keessan gadi hin jedhinii gaafa namni waan fuudhu dhabe san ammoo mootiniin nama rabbi biraa milkaahu rabbi isin haa godhu waan isin kennattan kana tagaafa kaaniiti rabbi isiniin haa jedhu tagaafa kaanii sanii rabbi isiniin haa jedhu ramadaana kanaanillee rabbi nuun haa gahu rabbi isiniinillee haa gayu ramadaana kanaanillee rabbi isin haa gahu eegaa ramadaanillee nurra dhufe nama keessa hongahu mi keessa milkaahu rabbi nu haa godhu milkii rabbi asiinu haa galchu milkooytan rabbi nuun haa jedhu waan fuuldura mara rabbi nu haa bal'isu waan fuuldura mara rabbi nu haa laafisu dukkana kana keessa ifnanatti rabbi nu haa baasu waan nuti bitaa jenne mirga rabbi nu haa taasisu waan nuti baraaxaa jenne wali qabama rabbi nu haa taasisu wabillaahi tawfiiq salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu lakkoofsa maal lakkoofsa kiyya xaaftani sirrii kun lakkoofsi 27 duwwaa 3 lakkoofsi kiyya kana abdiyyee baalee barreessee jira insha Allah liiviin illee iftaar isinii dabarsinaa sheeni qubatu dawwalaallee har'a masgiida Hamzaa keessatti wali qabanii jiranii tokko kakuma 25 danda'ee jira namni lamaa kuma 25